Macchiato Collective je video marketing agencija koja dečkima iz Infiltrationa pomaže u promociji YouTube serijala i društvenim mrežama i tako dalje. Vaše 2 trailera imaju, baš sam gledao jučer, preko 95.000 pogleda, ta 2 trailera. Stvarno relevantna stvar na YouTube-u, epizode imaju neki preko 10.000 pregleda. Ja mislim da smo fakat napravili super temelje, ja sam onak fakat zadovoljan kak sve skupa ide i po brojkama i sa svime zapravo. Daj pričaj malo o tom iskustvu sa YouTube-om, ipak jesmo na kanalu Macchiato Collective, video marketing agencije. Mi nismo zapravo toliko znali puno o YouTube-u i zato je zapravo super da smo se spojili sa vama, jer ste nam vi zapravo fakat set-upali sve kaj smo trebali vezano za ove marketinške stvari, kako to plasirat van, onak ima tu 100 stvari, to i dalje, evo. Sam ja not the guy to talk to, ne, ali zato ste nam vi fakat dobro pomogli sa svime time. I rekao bi, nisam zapravo očekivao da će tolika gledanost biti u tako kratkom roku i dalje to onak raste eksponencijalno. Nastava zadnja epizoda u zadnjih par dana po 1000 pregleda. Da, baš me onak pozitivno iznenadilo i komentari su fakat pozitivni. Čak i me iznenadilo koliko ih dobivamo iz inozemstva, obzirom da smo ipak kao više orijentirali sad za Hrvatsku. Da, ali imate super content, mi jesmo tu pomogli što se tiče oglašavanja na YouTube-u i to je bilo super iskustvo zato što imate dobar content, kad je dobar content onda se da dobro optimizirati kampanja, onda taj view nije skup, stvarno došli smo do nekakve cijene čak na trenutku od 4 centa view ako se ne varam, čak je bilo i 2, tu mi viču za kamere da je bilo čak i 2 centa na trenutku. Sad više ne razumijem što mi govori Alen iz jezik. 2 lipe.